puzoram tha kai suai MNF sarkar hi corruption laka afili mani ti to kina hian ka soi masaber doni Filimin tiam corruption a hian mitin inakan te na ania sual nei lova in ngayem inti taila tu ma hian uire deng lum turangin deng masatur kan omlo tiang khania clear tu le ngai thatu zong zong te in zafain chibai ka buk chawa du sakna sang ber ka hlan bok chau ani ole voin hi February ni somni pasari sangni le somni paruk ania tun trum kan topic atan chuan Assembly House ti boring M2 ti thupui manga pu Kennedy zoram thara thuziak ngainom le bengwar thak zet mai hian bul kan tran don ani ole ilo ngai tha ang miang ole ain ziak ang hian kan chiar thangot mayange a e a o Robert Romoi roite RRR kam chuak ro puite atia point in thena pakhatna nationalism le ka thin luang pumi mason na du party MNF hi anni awangin kalo lutani panina account blue tick nei lote social media thuzia chu rin tlak ani lowa oi ngot lo tur pathumna union budget kan ta nuai thum sem hi athei palina NCDP nuai thum te hi khoyami nge an semang ti te hi amol thak lutuk keini chuan ati dan kan ria a ti chuan sang kan ria a ati dan tu kan ria a chu tiam chuan kan dinona NCDP nuai thum te khoyami nge man semang le ti te amol thak lutuk e ma yang kan sem lawang sem ma kan pu ta tu chuan ati lo so a chu tiang lo so ma an na tho pangana vok vula phe chuan NCDP nuai thum dong kim trap an om to hiala parukna SEDP sem ani ring loten an hnar an hulian meka adon lo hlautua an tang ta zoka chu chuan party dangte asoi thiat me kani pasarina MNF kan sarkar chuan kongpui chong hi nizasari chungin a strategic location asiam na muntura engemo zat chu kan siam manin karing tram thum kan chel nuwa phei chuan traffic chungchanga hian mason na lian tham a om nge yang pariatna notice football ground chok masaber chu kan CM zoram thangale deputy CM zara zorama kan siam ngei done pakwana mizo mipuite dudanangin ramria boina po chinfel anito somna arwala sumvai bel chezaruk pechuak thei MNF sarkar bracket chunga central sarkarin release tura alo norwang matiani som pakhatna CM zoram thanga hi midikle pathian tri mi ani som panina kumthara abor borin ZPM kan lodon hei hi sangni somni pathum election ma asoyani som pathumna chakma te kut poimo bizu chu tourism department in danangin festival recognition pek tura angai tu azinga tel tum ani som palina kabial ngai aizol is tu hian khovel mishing min ne theitur an omin ka shalo som pangana Biden or Putin or Zelensky point aizol is tu hi chuan min ne lawang som parukna a dot so hi athalo at Assembly House matiani Assembly House a dot so hi athalo matiani thu dik thu la dot so til hi thaka tilo NECs point dot so hi thalo khop memo farm da amaro chu sarkar na tangin ka bang to iti te khani lo la bang me si lo wa not MNF party hian Robert Romoi roite hi an mangtang kai nge Robert Romoi roite zok hian asum don atan MNF hi manrua a mangjok ram mangai wanga politics luchil nge ania sum don atana politics luchil tu ngai tu tham tak ani e
ti in thu ati to pani ole khami chin kha ania a tho khatna chuan puro ba ro moi roi te hian isolist tu hi chuanin Biden ai mo Putin ai mo Zelensky point min ne lo wanga tia amai ro chu isolist tu a pubi chanzawa a han din meu chuan atlan chetador dor maya bialdanga pantalung lung mai ni kha kan hrevek ome a top bera kan soidu chu tongkam moi lo bi khia oma entinan do he hanin ti ngot te hi do he hanin ti hi mizoten tongkam chia an chia kanin lo na man ruwa ania Bible chuan tu ma an chia lo turin min tia hi chu isim hlawang uti kha karon soidua entinan MNF lamte Congress lamte chuan pudo ma hi do he an tia ZPM lamin puzorama do he an ti boka do he inti khel lo hian kha aya tongkam moi kha a omin karinga awm lo ni chuan man lo mai po a thain ka ria kan ram hroi tu temeu hetianga inti hi thilmoi lo tak ani chuti rol chuan pu Kennedy thuron zia angchi ero hi chu politics ania atok vel chia chi ani thilmoi lo ani lova opposition lampoin ni tin anti dan nia house apo minister tele CM tongkam te po an kuat chuak fo thin ti kha kan soidu ani e ole apanina tan chuan MNF sarkar khan Indian Air Force IAF le Lengpui khotlang an bumem ni ti thu pui manga pu Kennedy zoram thar thuziak ngainom le beng war thak zet mai hi kan ngai khale don ani ilo ngai kha ang Lengpui le sipiram IAF nena MNF sarkarin shal alo tumruk na le IAF alo don na kongkha athui ang renga an sarkar hun chung khan in biak na tan hun an mangral rai dan be chan mu malero an nei mi alo thung ZPM in dan an palzut tia an bau chu la hian an sarkar hun kum sang ni som pariat atanga sang ni som ni pathum in kara an malak na kha India ram dan noi ange ma an laka arkan jangul lo noi azok ti hi tun thlengin Mizoram Mipuite hian kan la thiam phalo MNF sarkar lai kum sang ni som pakwa September ni som ni paru khan Aizol DC puvanlal ngai saka khan senior officer in charge headquarter Eastern Air Command nena Lengpui le sipiram chu engma harsat na omlowa man thei ani thute barren land thingle mau omlo naram ruak ania wangin environment clearance semo ram nei tu te in beina mun son kwal rehabilitation engma angai lo thu athen dai to ani hei bangka hian Lengpui le sipiram khotang local community stand do dalna objection pakhat ma an nei lo thu hi Aizol DC hian IAF headquarters nena alo hriat tir thlep to bok Aizol DC puvanlal ngai sakan MNF sarkar lai ni somni paruk thakwa sang ni som pakwa IAF how to pa nena ale khathon point number palina le point number pangana te hi han thlirila atia a chiang do ne a document nen thap pu Kennedy chu a che thin kan ti kha o chu wang chuan a document dik nen aron chile donani tuna po hian number 4 further being a barren land no environment clearance or rehabilitation of inhabitants are needed and is clear for land acquisition by Ministry of Defense based on which there is no objection issued for the proposal. Number 5 the local communities also have no object to offer the land as it would meet the strategic requirements and also develop the region and create job opportunities. Ti ania hei hi asap chong ania aomzia aron soifet hale donani MNF hun laya Aizol DC le kha hian Lengpui le sipir van tlang Mipui local community stand do dalna objection an nei lo thu chiang takin ain ziak kala local communities hanti hian khomipui a huam veka NGO zong te VC thlengin a huam vek ti hi hriat a tha ome atiani a chiang ta khop mai ni e barren land ni thu te barren land chu ram ruak tu ma lo lo chutiang ani mai pelama number pangana hian local communities zong po hian dodalna pakhat ma an nei lova atiani chu local communities ati hian NGO zong te OMA VC MHCP khati ang zong kha local communities hian a huam vek ti hriat turani aron tiani no objection letter kal zela hian ni som pasari thlasom pakhat sang ni somni khan Aizol DC puarlal ramha ka chuan Command Air Defense Officer
Headquarter Eastern Air Command IAF nena lekha athon le a chuta chuan Lengpui le CP Ramatan NOC chu State of Mizoram in IAF headquarters a isu thap to thu chiang takin atar langa approval in principle AIP don naturin Ministry of Defence nena athon thale bok September ni somni pakwa sang ni som pakwa a lekha an thon thak zul zui zel khan an be chan zelani khami be chan zel khan November ni som pasari sang ni somnia Aizol DC puaral ramha ka chuan Command Air Defence Officer Headquarter Eastern Air Command IAF nena hian lekha athon le a chumai pelama approval in principle an don theina turin tikhan Ministry of Defence nena an thon thale bok atinani hele kha point number 2 na hi tarlang ila arontia. Number 2, joint survey was carried out and suitable sites were identified for technical area at Sipir approximately 0.5 acres and 200 acres approximately for admin area both under district based on which NOC has been issued by the state government of obtaining AIP from Ministry of Defence. White letter number F14011/327/2019 DC Aizol /17 to 18 date 26/09/2019 ain tikula hetatanga langchiang mm chu MNF sarkar lai khan Lengpui ram 200 acres le CP ram 5 acres atan IAF nena NOC hi pek aloni thap to ani Lengpui YMA le VC thu chuak kha tilia tun naya Lengpui khotlang ten Lengpui ram tan NOC pek na aom lo thu an lo chuale nu noa Aizol DC office apo mutur aom lo thu thlengin an lo ta lang nge hetiang ani chuan MNF sarkar khan aru karalin Lengpui khotlang hriat mi alawin an remti na objection aom lo thu kha phua chopin IAF nena information azuk petha tina ani thilom ziani ta ber chu MNF sarkar laya Lengpui ram 200 acres le CP ram 5 acres lak na tura Lengpui le CP khotlang Mipui local communities ten an remti thu le objection aom lo thu Aizol DC puwanal ngai sakan IAF headquarters lama azuk khen letter number F14011/327/2019 DC Aizol 17 to 8 date ni somni paruk thakwa sang ni sompakwa kha phua chople document lem ani tina avani mail ta ve hemi chungchang a hian MNF party hi anin soifia zawangem de khega tiani ole khati zong kha ania thubeng war thak tak zoram Mipuiten kan hriat tura hun le tha ngai to na tam tak senga min sop chu sak tu pu Kennedy chunga thinlung le ti tak zatin lom thu ka soyani document lem rin chana he article hi ziak ani lawa document dik tak be chan tlat ania Lengpui khotlang te po in he thu hi arin tlak ani timin lo hriat sak turin kan nge na dim toina tel hau lova kan hriat lo hlana kan ram nei chun outright purchase hial lo ti tu te hi kan huwa ani lawa chuti rol chuan kan ram le nam min mangai tu te thil ti dan tur ani em ti ngai tu na lo seng theu turin ka som tak meu chewani ole khati zong kha tun tuma kan ti thei chu lo ni le ta clear tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama in mu dan le ngai dan te milo ta lan sak theu turin in khongai na ka nge na ni like comment le share te tin min subscribe lo te point milo subscribe theu turin in chan puina ka ngen tak meu ani e